Sari matuang. Jadi asa tahu do tiulau ta jumolo mahita marete siya de puji-pujian. Marete mahita siya nomor 226 unang matangison holso ni roham tu Yesus aluhon arsak ni roham. Pesa sude saya persia sonang dulu muse. Ama Lord guard ni anak na Tuhan Yesus Kristus Lord guard ni Tuhan di perbadia amin didok Tuhan ta Yesus Kristus audo haheheon dohot hanguluan na mangulu do na porsediaw na pemate ibana jalaganup na mangulu jala na porsediaw na sotupa mate ibana sa liling ni liling na amin martanya kita Alia manami na di banua gijang hulului hami doho tujulong do hami romar haporusan ay hodo humoto hami para si roha jala par holong roha na sumuruk di boto hobo hini dongan nanyon uhilala hami jorputdo hasit ni hamatean namang gonggom hami ala ni dosa nami sodak koma asini roham tu bagasan roha nami patorang hatami itu hami asa takas huboto hami jala hutiop hami hata baga-bagami pangulu rohanami marhiti-hiti tordimi asa marpakirimo kami biarsak ni rohanami yon asa manontong hapor siyaw nami masitiopan tuho si pangulu hami amin pinasahap ma itit Maulia tema hari Tuhan di sini patungannya muna kupakilan kami siat dengan di basam na usaha di tengah-tengah di hubungan buido bihamili Tuhan marhahi paso sehari di bangsa tiktok imali Tuhan saya aimon nagabi anak dan terlalu mulma di persauran kami di bangsa tiktok hatam namanya marsaringa
Totong mahona magparbadya yung nami. Asaga na rin Tuhan namin rin Tuhan. Nagabi markugo kami lahon ng madupi at kanamasa dito nga tungan ni Parangulong namin. Asi parang bali Tuhan. Tapi anak mo Tuhan Yesus Kristus syukur kami. Mauli natin marito. Amin. Hata ni dibata nagabi sa naujahan di parsari na Tuhan ni daman ng jumulo siya kita. Di ayat siang surat ni pangkabot di bintu 5 di ayat sia sa mga mahatana jala tapay utihod di bagasar rohatta di deon nasida ede nay baru din nama natamaro ho bajalo bukwi jala mangukap akka sahapna ay nunga tarbulong doho jala marhiti-hiti mudarmu ditubus hodo tu debata jolma siat sa luhut marga hata ho dohon pangsok di bahasa Indonesia di dok di sido sahana dihita sa lihuk na nanginahulungan di bagasan buar ni Tuhan Yesus Kristus di partumata di bagasan tikyon di parsarima Tuhan ni damang menjumulong siap kita lahu manopot kerajaan di mata takas Dungko madabu jol mati dosa ragam doa kanamasa hamaolo sitaolo bahkan paruh kilon naung diedu. Jadi memang itu suatu kenyataan dan kui nagabi so saat tu tonga-tonga ni walu ni gadup zon AHP natadalani pasti kita akan menghadapi masalah. Memang itu menghadapi hamawalon atas itawaron baik kekaparukin. Dino ipiho iti naibar. On sadang kalimat perintah nama dok ikon patudu honotto. Asa unang gabi di bagasan akka kahulomon dohon akka hamawalon jolmai di nabadalani ari-ari ini. Dalam arti jalan hatani di batano madok ahad wadidik naik baru. Nadung madagu jolma tu dosa Allah hinorhoni akka pangalang parang papahen akhirnya gabi tercai Tuhan ini. Alay marhidi parang nakairing mo ngaregam maka teman-teman muna menjadi mohon. Nah itu harus ditunjukkan ikut pada ridha muna bahwa sana now dari dia di bagasan si tahun udah kaparut kilo tuh alay tapat tubuh hadiwa jalan hidup bumi kurang mata pikir kita akan bijak pesta di tengah-tengah ini alay tetap mah lalahu mapahin sada akahagugu memang mulut tabering di parsarima tuaw ni naturon sangat noldo di tapi kiri itu apalagi kalau mas lalahu patuduhon ahumion manang agugu tuak kazol manang tibogusna ay debatado napunan paparan maradupon naman nagugu walau binering go siya naka si tahun noon masay moldo nung si patupaw mengalay mahitay napos doro haptan tapasaha gulut satu debata naikon na tulingkan na do patupaw muna akan narikot dinalaho makalason rohani niyon dahil nang natinarikot ni damang ito nagabi ihon akalas ni rohani hamo siya nun sa pagkat manayman. Amin. Tapos po mata matangkir. Maulati marihali Tuhan, daong payah pembunuh kami di bagasan paruh kilon, titikyon, perlu hubungan di Tuhan di tengah-tengah keluarga nanti dari kami nama-nama. Persoalan kami hubungan di Tuhan dia ke keluarga untuk para nanti dari kami nama-nama. Asal marhiti baru marhiti kalau untuk payah tu selalu akan menulis.
Tapos rohan namin ni Tuhan, na umatugtong. Namiyan dito ang atungan ng gulunan, terlugod di mga dito ang atungan ng gulunan keluarga, na tinadig niya mga sa tukin na rin ni Tuhan, umatugtong na mga turko na manuturi, asang patpakamu ni Tuhan, ilaw na ipagasan las roha, tungin ikaw kami na ipagasan kami na siya po. O matanyang iririt na ipagasan Kristus Jesus, matanyang kami Tuhan. Amen. Mari. Ay manunun doro aku mandapoton di bataku asa di lambung nahu buai. Poti Tuhan di batama ho, lauruar dohot lahu bomot olak nyo, rodi salilin ngulingna. Amin. Sip 5 kolong doroha di bataku, kolong roha dan tokong dia. Naik ba, naik. Takpo lah bu di takpo. Bu, marah Oke. Mantap sorong. Neng. Sorong. Oke. Na mangului kemate asa tong denggan muse. Daging odo gabe bake jalai kodo malake. Daging odo gabe bake jalai kodo malake. Asa sugut sahati asa bakiti tuha sangapon nai. Asa sugut bakiti tuha Matanya kita. Ale Tuhan debata ama namin na di benua gijang, hodo debata na punahami, ro di sude ngulu nami, kailehom mahiras ni roha di hami, asa marlas ni roha mi pay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sahat tutangamu matod di nami, dohot daging nami, asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami, sailehon todim manugunugu hami, asa diramoti hami, molo mamulus hami ruralingguman ni hamatian, asi maruham, say pamasok mahami sugot tuha sonangan na sudenggani. Amen. Alay Tuhan debata na manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na makokopo doho to di porbadia na majouho. Ima mangaramoti ho pay maro ari parpudi
ari haheheon na balgay. Amen. Maredehita. Maredehita siya nomor 2. Edamu semamatako Suang mangolu bahen non ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suangangolu bahenon ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Atong ramadok mahita di tangyang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijang say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajom. Say saut malomone roham di banwa tungosongon na di banwa gijang. Leho matuhami sa darion hanggulo siya pare. Se sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugihot tu pangujunan. Kalua mahami siya pangago. Ay horo na punaraja. Dohot hagugur. Rodi hasangapos halele giling. Asi ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran nito di parbadia ma namadongani mamasumasu hita sa luhut na.